Tim bolje, radimo sad nešto kad pitamo ljude. Recite, da li u novoj, dakle 1998. kad bi mogli oživjeti jednog čovjeka, samo jednog, koji bi to čovjek bio? Samo Staljina. Staljin je jako potreban današnje vrijeme, ne samo u našoj državi, već u cijeloj Europi, u cijelome svijetu. Svaka socijalistička zemlja koja je se rasturila, raspala, viš na što je došla. Došla na jedno teško siromaštvo, nerad, nemaju šta piti, jesti. Ja bi vratio Staljina. To bi Staljin sve sredio. Zašto Staljin? Pa zato što ja ličim jako na Staljina. Isti sam Staljin, ja čak mislim da mi imamo neku vezu familijarnu sa Staljinom. A kako mislite da bi Staljin riješio situaciju u Hrvatskoj? Političku, geopolitičku, socijalnu? Čvrsta ruka, batine i zatvori. Treba sve zatvore oživiti, treba ponovo nadozidati. Ako zatvor ima 4 kata, treba nadozidati još 4 kata. Goli otok treba otvoriti kao Goli otok i treba samo disciplina i batina. Recite mi, zna se za jednu hrvatsku uzrečicu, batina je iz raja izašla. Da li ste vi pobornik takvih? Batina je iz raja izašla. Ja mislim da je raj batina. Ja mislim da je u raju tuku. Nisam bio u raju, ne daj Bože da završim u raju, ali batina je majka, batina je sve.